Kepada para wartawan dan guru foto diberi kesempatan 3 menit untuk mengabadikan situasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Berunding Melango semester ganjil tahun akademik 2012-2013 dengan resmi saya nyatakan dibuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين